Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa. Ngelihle igama lomfeli wethu uJesu ozayo masinyane. Ya, siyabonga bathandekayo, uThixo wamazulu osigcinileyo, wasilondoloza, wasivikela kwaze kwafika sona lesi sikhathi singabaphilayo. Haleluya. UJesu yeza bathandekayo, silindele lelo suku lokubonakala kweNkosi. Silindele lolo suku lokuhlanganiswa kwezizwe lapho abanqobi bonke benqoba ngenkonzo yegazi likaJesu bazokwembathiswa ukungafi. Ya, bazokwembathiswa bembeswe betheswe imiqhele ekhazimulayo. Haleluya. Ya, singakangeni enkonzweni yelizwi lanamhlanje, kasibendele izwi lomthandazo. Baboyingcwele, babothandekayo, siyabonga umusa lothando lwakho olumangalisayo. Siyabonga ukugcinwa, Nkosi othandekayo, singabaphilayo. Baba sibabi, siyavuma, sibabe emvelweni yethu, sibabe ekwenzeni kwethu. Baboyingcwele, kuyi-privilege ngenxa yegazi likaJesu, ngenxa yecebo losindiso, ukuthi thina esibabi sikhulume lobabongcwele ofanana lawe. Baboyingcwele, siyazehlisa sibabe sinjalo, sithethelele bese uyasihlambulula. Ya, usigeze ngegazi lakho, fafaza inhliziyo zethu ngegazi lakho. Baboyingcwele, sicela ukukuzwa kwakomoya, sitolikele imfihlakalo yelizwi lakho bese sisamukela, sisindiseke umusa ungakavalwa, singakazunywa yikufa. Ngenxa kaJesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga bathandekayo, singaphansi kwe-theme ethi yona Christ our righteousness, uKristu ukulunga kwethu. Ya, sisebhukwini likaRomans, Romans chapter 7. Namhlanje sizobheka uverse 8 to 13. Ya, lizakhumbula ukuthi intshumayelo yethu ya-last week besibheke uverse 7 kaRomans chapter 7. Yathi iBhayibhili, ngakho sizathini na? Umthetho uyisono na? Ngempela kawusiso. Ngeqiniso mina ngangasoze ngazi ukuthi isono siyini kungesiwo umthetho, ngoba ngangingayikwazi ukuthi ukuhawukela ngempela kuyini. Aluba umthetho ungatshongo ukuthi ungahawukeli. Ya, uyayizwa yini indaba la? Ngakutshela ngathi mina isono ngokomthetho kayisikho kwenza kubi, kodwa isono siqala engqondweni. Ya, nxa usacabanga unakana kubi, usuwonile ngokomthetho kaNkulunkulu. Sin is a desire. Ya, akutshontshwa ngesandla, hayi, kutshontshwa ngengqondo. Isandla sithatha okutshontshiweyo kudala engqondweni. Ungabona umuntu sethatha ulutho engaluphiwanga, uvele utshontshe kudala. Ya, usezogcwalisa, usezophakamisa, usezothatha avele kutshontshile. Ya, ungathola ukuthi wena usebenzisa into eyatshontshwa kudala, yikuthi abakazophakamisa, abakazothatha lokhu abakuntshontshayo. Ya, ungathola inkomo zona lezo othi ngezakho, ya, kudala bazitshontsha. Kusele kuphela ukuthi bazozithatha. Ungabona zingekho, wena njengokuthi ungumuntu uyabe ucabanga ukuthi inkomo zami zitshontshwe namhlanje ngoba bengilazo. Ya, uqinisile ngoba ungumuntu. uNkulunkulu ngambuza ukuthi hayi, batshontsha kudala kodwa bathethe namuhla. Bathinthe namuhla. Kudala batshontsha. Ya, vela kulwa ngokuthi uyelala ebafazini babantu ebusuku. Ya, kumbe uyelala emadodeni abantu, kumbe uyelala labanye abantu ungashadanga. Hayi, ungabona umuntu sesiyalala emzini, ya, yena eshadile, ivele uhule kudala waqeda ngengqondo, usesiyagcwalisa lokhu ayikho khona enhlizweni yakhe. Ya, vele nxa ulokhu uhawukela amantombazana sowuthi yeshi lo, yeshi, ya, ngingamthola, uyabe uvele uqedile ngokomthetho, uwonile ngokomthetho.
ngoba isono sisengqondweni. Ngamanye amazwi ungathi uthi uyaganga so ungumzalwane uthi uyaganga so uthi uyayenza khona lokho okwenza ungamanyala, ubusubona umzalwane wakho ubusucatsha ubaleke kakhulu, uthi umzalwane wami uzambona, abazalwane bazathini. Vele ngokomthetho kuNkulunkulu wone kudala. Uwone kudala, yikuthi uphazanyiswe ngumzalwane kuphela, yikho ungagcwalisanga lokho okwenzileyo engqondweni. Ebantwini singakubona ulungile ngoba asikwazi ukuthi uke wabaleka ukwelinye ikhono elibi, but kuNkulunkulu uvele uyisigangi wena, yikuthi ushoda ithuba usaba abantu wena. So ngakutshela ngathi mina i-legalism abantu abangaphansi komthetho, abathemba ukulunga komthetho, abale-self righteousness, vele they are always doing good for the wrong reason. Abantu bakhona la nxa ungababona besenza kahle, vele kabenzi ngoba balungile, benza ngesizathu esi-wrong. Abanye bakhona nxa bengatshontshanga, ayisikuthi abatshontshe, abanye basaba ijele, bathi ejele kunzima. Ngike ngabona ubani ebuya ejele ucakile, uthi intwana zigcwele, ubusuyekela ukutshontsha. Abanye bakhona bathi yeyi ngingumzalwane, ngingumzalwane, vele uma ngingatshontsha abantu bazathini ngingumzalwane nginje. Uyasizwa isizathu ukuthi i-church yethu ayisivumeli kwenzakala. Vele wena ugangile, kungasi church aluya kwenza khona lokhu, uyezwa yini? So bathandekayo, umuntu we-legalism wenza ulutho oluhle for the wrong reason, lanxa esenza kabi wenze caca ngoba kafuni kubonwa. But ngizakutshela ukuthi umuntu ozuzwe ngenkonzo yesiphambano, umuntu owamukela umusa, umuntu ongaphansi komusa, wenza kahle ngoba ulungile, wenza kahle, wenza okuhle ngoba vele kuhle. Uyezwa yini? We love because he first loved us. Uyasizwa isizathu, siyathanda ngoba yena wasithanda. Lanxa bengasiboni sisemakhoneni sisodwa, senza kahle. Lanxa sisebantwini senza kahle, hatshi ngoba sifuna ukubonwa, kodwa ngoba uNkulunkulu ohlezi kithi wenza umsebenzi wakhe. Asambe kuRomans chapter 7 verse ngelika-8. Ithi iBhayibheli, kodwa isono sathatha ithuba elalethwa ngumlayo, saveza kimi inhlobo zonke zenkanuko yokuhawukela, ngoba ngaphandle komthetho isono sifile. Uyayizwa yini indaba la? uPawuli wakhuliswa ngesiJuda. AmaJuda ngabantu ababecabanga ukuthi isono siyenziwa. Babetolika isono ngezenzo. uPawuli wayengazi ukuthi uyawona nxa engumFarisi. Wayengasazi isono esasengumFarisi. Zwana ukuthi kuPhilippians 3 verse ngelika-6 uthini uPawuli? Uthi ngokutshiseka ngahlukuluza ibandla. Ukhuluma ngenkolo yakhe yesiFarisi la esasengumFarisi. Uthi ngokutshiseka ngahlukuluza ibandla. Zwana ukuthi ebesesithini? Uthi ngokulunga okugxile emthethweni ngingasoleki. Uyayizwa yini indaba la? Uyayizwa yini indaba la? Wayehlukuluza ibandla. Ehlukuluza ibandla enjalo, uthi ngokulunga okwakugxile emthethweni wayengasoleki. Ngamanye amazwi, nxa wayezikala yena uPawulu, vele wayengasoleki, wayetshaya 100%. Uyayizwa yini indaba la? Uthi as for legalistic righteousness, I was blameless. So madoda, uPawuli esasengumFarisi wayezincoma nxa wayezimakela konke wayekwenzile, wayekwenza. Zwana la, kodwa wathi esenanzelela ukuthi isono sijulile sedlula ukwenza, kwathi umthetho kaNkulunkulu sumtshelile ukuthi uyisoni wena Phawuli. Isono siqala ngaphakathi enhlizweni. Wasesithi kuvesi 24 kaRomans chapter 7,
yeka isinothongwana engiyiso sona. Yami iBhayibhili ngiyayithanda, yami iBhayibhili ngiyayithanda. Ithi yena Romans chapter 7 ivesi ngelika 24, yeka isinothongwana engiyiso sona. Ngubani ozangihlenga kulo umzimba wokufa na? Amanye amabhayibhili athi wona umuntu wosizi, bheka mina umuntu wosizi, ngubani oza kungikhulula emzimbeni walokhu kufa na? So elami iBhayibhili lithi ngisinothongwana, ngiyisirathangithenya mina. So umuntu nxa esefikile emthethweni kaNkulunkulu, uyabona ukuthi uyasilela, uyabona ukuthi kayisilutho, isono saqeda ngaye. Abesememeza lo Paul athi yeka isinothongwana engiyiso sona. Ungabona umuntu esazincoma, ezitshaya umuntu ozwayo, ezitshaya umanompola, ehamba ogunyayile, ehamba ephokothele, eseyisa abanye abantu, ekhomba abanye abantu ethi lizoni lina, you are doomed, lilahliwe. Lowo muntu kakafiki kuNkulunkulu, kakafiki duze lesiphambano, ngoba nxa sifika kuJesu siyabona ukuthi siyasilela, sibabi, akulanto enhle ngathi. So uPaul wathi esetshelwe ngumthetho ukuthi umubi, akulanto enhle ngaye, wathi yeka isinothongwana, isirathangithenya, yeka unjwadi ofanana lami. Ngubani ozangihlenga kulo umzimba wokufa na? Umthetho kaNkulunkulu wayesemtshelile ukuthi Paul, vele wena uyasilela, wena akulanto enhle ngawe. Uyakwazi ukuthi isono asiqali nxa ususenza kabi. Isono siqala engqondweni nxa usanakana, nxa usapheka, nxa usaplana, nxa usagaya izibozi, isono usuqede ngaso. Abesememeza umntakamlimo ethi yeka isinothongwana. EsasengumFarisi wayengeke akutsho khona lokho, wayengeke akutsho khona lokho. Kwakulihlazo kumFarisi, wayengahlalelwa yiSanhedrin phansi, ngoba babekholwa ukuthi balungile, bedelela abanye abantu. Kodwa wathi esefikile emthethweni, umthetho wamtshela ukuthi wena awulanto enhle, udinga ukukhululwa, udinga ukuhlengwa kulo mzimba wokufa. Hallelujah. Uyayizwa yini indawo la? Now Paul has nothing to boast about. Akusekho ukuzethemba, usezibiza ngesinothongwana. Uthi lokho engangicabanga ukuthi kuletha ukuphila kimi, kwaletha ukufa. Zwana uvesi 9 lo 10, ibisisithi iBhayibhili, mina ngake ngaphila ngaphandle komthetho, kodwa kwathi ekufikeni komlayo isono savuka saphila, mina ngafa. Ngathola ukuthi umlayo lowo owawuhlose ukuletha ukuphila waletha ukufa. Yayizwa yini indaba la? uPaul uthi mina ngake ngaphila ngaphandle komthetho. Utshoni uPaul? UmFarisi ephila ngaphandle komthetho. Ngakutshela ngathi mina abaFarisi ngabantu ababetshisekela umthetho, those who were zealous for the law. So utshoni uPaul madoda? Utshoni uPaul? So utshoni uPaul wayengumFarisi nxa ethi mina ngake ngaphila ngaphandle komthetho? Zwana, uPaul nxa ethi yena ngake ngaphila ngaphandle komthetho, akatsho ukuthi wake waphila engazi umthetho. Hayi madoda, uPaul wayewazi kahle umthetho. KubaFarisi kwakule group okwakuthiwa khona yizazi umthetho, yizazi umlayo. Abantu wawungeke ubhode ngapha komthetho bengakutshelanga, wawungeke ubhode ngale komthetho bengakutshelanga. Babehleli belahla abantu ngomthetho. So uPaul nxa esithi yena ngake ngaphila ngaphandle komthetho, akatsho ukuthi yena wayengazi umthetho. Kodwa uPaul ukhuluma ngesikhathi lapho egcina umthetho ngoba efuna impilo. Babefundisene batshela ukuthi nxa ungagcina umthetho uzaphila. Babecabanga ukuthi umthetho unikeza impilo. Babecabanga ukuthi umthetho unikeza impilo engapheliyo. So babegcina umthetho bezitshela ukuthi ngokugcina umthetho bayaphila futhi bazaphila. Then kwelinye ilanga uPaul wasefika kuNkulunkulu. Then uNkulunkulu wasevula amehlo kaPaul, wambonisa injongo yomthetho ukuthi ngowani. Wasesithi kuvesi 10, ngathola ukuthi umlayo lo
owawuhlose ukuletha ukuphila waletha ukufa. Ya, ngathola ukuthi umlayo lowo owawuhlose ukuletha ukuphila waletha ukufa. Ngamanye amazwi umthetho lo engangisithi mina uzamphilisa wambulala. Haleluya. So madoda uPawulu wananzelela ukuthi umthetho ngeke unikeze isoni impilo, madoda umthetho unikeza isoni ukufa. Liyezwa yini bathandekayo? Vele ungazama ukuphila ngomthetho, ngoba umthetho endaweni yokuthi ukuphilise wona uza kubulala ngoba uyisoni. Umthetho ufuna ijustice. Ijustice yomthetho ithi isoni kumele sife. Ya, Romans 6 verse ngelika 23 ithi iBhayibheli, the wages of sin is death. Imbadalo yesono yikufa. Ngubani otsho njalo? Ngubani otsho njalo? Ngumthetho kaNkulunkulu, yezwa yini? Ngumthetho othi wona the wages of sin is death. Wena nxa ufuna impilo emthethweni, nxa ufuna impilo emthethweni, umthetho ufuna ijustice, uyezwa yini? Ukulunga. Nxa ungelakho ukulunga okufuna ngumthetho, ngoba vele awulakho, umthetho uthi wena the wages of sin is death. Zwana uRomans chapter 7 ivesi ngelika 11 kusiya ku12. Uthini uPaul? Uthi ngoba isono sathatha ithuba elalethwa ngumlayo, sangikhohlisa, kwathi ngomthetho sangibulala. Ngakho-ke umthetho ungcwele, lomlayo ungcwele, ulungile njalo muhle. Haleluya. Uyayizwa yini indaba lapha? Uthini uPawuli? Uthi ngoba isono sathatha ithuba elalethwa ngumlayo, sangikhohlisa, kwathi ngomthetho sangibulala. Ngakho-ke umthetho ungcwele, lomlayo ungcwele, ulungile njalo muhle. Haleluya. Haleluya. Mana ngihle ngifunde lo verse 13. Ezwani iBhayibheli ithini? Ithi kanti lokho okuhle kuyikufa kimi na? Hayi, mana ngifunde kahle. Ithi iBhayibheli, kanti lokho okuhle kuyikufa kimi na? Akunjalo. Kodwa ukuze isono sibonakale siyisono, saletha ukufa kimi ngalokho okwakukuhle, ukuze kuthi ngomlayo isono sibe yisono esipheleleyo. Ngifuna ukwambula imfihlalo evangeli kulawa amavesi. Ngifuna unanzelele kahle kahle ukuthi uPaul ubeka njani amagama. Ngifuna ubheke ibala elithi isono, sin. uPaul akakhulumi ngokwenza, hayi, isono kasenziwa. uPaul kakhulumi ngezono, kodwa ukhuluma ngesono, sin in singular. Lokho esikho khona. Kulabanye abantu abalohlupho ngomthetho kaNkulunkulu. Abantu abaningi abakwazi injongo yomthetho. Abanye bacabanga ukuthi umthetho ngowokuthi bawugcine basindiswe. Abanye baze bacula bathi sizogqoka imqhele ngemsebenzi yethu, sizogqoka imqhele ngemsebenzi yethu. Babecabanga ukuthi ukusindiseka kwabo kweyeme ekwenzeni kwabo. Hayi, sizogqoka imqhele ngesikwenzelweyo. Sizogqoka imqhele hatshi ngesikwenzileyo, kodwa ngesikwenzelweyo. Lokhu Jesu akwenzileyo kithi. So abanye bacabanga ukuthi umthetho ngokuthi bawugcine basindiswe. Abanye bathi umthetho ngokuthi bawugcine ukuze baye ezulwini. Yikho sacula ingoma ethi yona kuyayiwa ezulwini. Gcina umthetho elishumi. Abanye bacabanga njalo. Abanye bafuna ukugcina umthetho to prove ukuthi bathanda uNkulunkulu. Kuthiwa ngoba uJesu wathi nxa lingithanda lizagcina imilayo yami. Okunye ngizakutshela ukuthi ngokwevangeli leBhayibheli, utshoni umthetho kithi. Ngizokutshela ukuthi ngokwevangeli leBhayibheli utshoni umthetho kithi. Why the law was given? Ngoba phela akuyi ngokuthi abanye bacula besithini, akuyi ngokuthi abanye
bakholwa ukuthini, because we don't defend what we have been taught. Hayi kasi-defend lokho esakufundiswayo, kodwa sikhuluma lokho iBhayibheli elikutshoyo. Ya, kakuyi ngokuthi abanye bacula besithini. Hayi, ungacula amanga wena, ungacula into engayisiyo. Ayisuyi ngokuthi futhi sakhuliswa yini, sakhuliswa ngani. Hayi, okunye sakhuliswa ngakho ngamanga. Ya, amanga ngamanga lanxa ukhuliswe ngawo. Ya, lanxa ungakholwa isikhathi eside, isikhathi kasenze amanga abe liqiniso. Hayi, isikhathi kasisenze amanga abe liqiniso. Amanga ngamanga lanxa eselesikhathi eside ubambelele kuwo, kumele uqeqebuke kuwo, watshiye, ya, wamukele okuliqiniso. Uyezwa yini? So ngokwevangeli leBhayibhili wanikezelwana umthetho. Why the law was given? Madoda, iyini injongo yomthetho kithi? Okwakuqala bathandekayo, umthetho uchasisa ukuthi isono kuyini. Ya, so umthetho uchasisa ukuthi isono siyini ngendlela kaNkulunkulu, hatshi ngendlela thina esichasisa ngayo. Zwana uRomans chapter 7 ivesi ngelika7, ngike ngakufundela yona. iBhayibheli lithi ngakho sizathini na? Umthetho uyisono na? Ngempela kawusiso. Ngeqiniso mina ngangasoze ngazi ukuthi isono siyini kungesi umthetho. Ngangingayikwazi ukuthi ukuhawukela ngempela kuyini, aluba umthetho ungatshongo ukuthi ungahawukeli. Haleluya. Uyayizwa yini indaba la? So madoda, abantu bathi isono yikwenza kubi. Ya, abanye bathi isono yizenzo, kodwa umthetho kaNkulunkulu uthi isono yilokhu umuntu ayikho khona ngaphakathi. Ya, ayikho khona enhlizweni okumenza enze lokho okubi akwenzayo. So ngokomthetho isono sisenhlizweni. Ya, uyizwile yini ivesi? uPaul uthi ngangingasoze ngazi ukuthi isono siyini kungesi umthetho. So madoda, we need the law to get a correct divine definition of sin. Ya, sidinga umthetho ukuze sazi isono ngokwevangeli leBhayibhili. Okwesibili, umthetho phezu kokusichasisela isono, umthetho uveza isono egcekeni. Ya, umthetho uyasambula isono lapho esicatshe khona. Ya, isono sihlala ngaphakathi emuntwini, so sidinga ukwembulwa ukuze sibonakale. So ngumsebenzi womthetho ukwembula isono, ukusivumbulula, ukusichaya egcekeni, ya, njengempabanga yembuzi, abantu basibone isono ukuthi siyini, singaphi. Uyayizwa yini indaba la? Omunye futhi umsebenzi womthetho yikuvusa isono. Ya, umthetho madoda udunga isono. Umthetho uyasicaphula isono. Mana ngikukwenzela isibonelo salokho engikhuluma ngakho. Ya, mana ngikunikeza i-example. Nxa ufuna ukubona ukuthi umuntu mubi, faka umthetho. Uyezwa yini? Ya, ungathatha abantwana bakho ekhaya. Ya, abantwana bakho bonke, abangena ichurch labangangeni ichurch. Ya, ulabantwana ngitsho, lilabantwana ngitsho. Thatha abantwana bakho manje, so ya, ubachiye. Nxa ungakabachiyi, ubachiye ekhaya. Nxa ungakabachiyi ekhaya, uthathe ibhodo uligezise, ulivale bengaboni. Ubusolibeka ibhodo lelana ulivalile, ubusuqonqosela banikeze umthetho ukuthi bengaqali balivule lona lelo bhodo. Ya, usubachiya uzihambele. Nxa uphenduka uzathola belivulile. Ya, isizathu yikuthi ubanikeza umthetho, uthe bengavuli, that's why bevulile. Ya, nxa ungachiya kungela mthetho uyathola kunjalo. Kwesinye isikhathi bengalivulanga ngitsho. Uyezwa yini? Ya, noma ungachiya indlu uthe lingaqali ukuvula indlu le, lingaqali, uyathola bevulile befuna ukubona. Ya, vele umuntu ungamnikeza umthetho, ya, wenza khonoko ukuthi angakwenzi ngoba umuntu mubi. Ya, lapho kulomthetho khona kule opposite. Ya, umthetho uthi ungafebi, abantu bayafeba. Ngamanye amazwi, aluba umthetho wathi febani madoda, febani, ya, lizitapele, febani madoda, omunye lomunye
kalale lapho afuna ukulala khona, aluba abantu abafebi. Hhayi, aluba abantu bathembekile kakhulu emshadweni yabo, aluba abantu abathembekile emshadweni yabo, aluba kwathiwa febani, kumbe aluba kwathiwa tshontshani, aluba abantu abatshontsha, aluba izinto zabantu zihlala zikhona, aluba kwathiwa tshontshani. So aluba izindlu azikhiyi madoda, ngoba abantu bayabe bengakufuni ukutshontsha ngoba umthetho uthi tshontshani. So la kulomthetho khona kule opposite. So madoda, umthetho uqubula isono. Imvelo yomuntu eyonakele uvela ifuna ukutshela okokwenza, vele imvelo yomuntu eyonakele ihlamukela umthetho. Nxa usithi lingenzi lokho, bazakwenza khonokho othi bangakwenzi. Imvelo yesono leyo. So madoda, the law, umthetho, it provokes sin to action. Isono siyaqubula, siyadunga, siyanyikinya, senza umthetho wenza isono, senza sithatha inyathelo. Nxa usukhona isono sithatha inyathelo. Omunye futhi umsebenzi womthetho ngike ngakutshela yikubulala isono. Ama-results esono yikufa. Umthetho yiwo otsho njalo. Nxa uqhubeka esonweni uzakufa. Umthetho otsho njalo. Uyayizwa yini injongo yomthetho? Madoda, kasiyibambeni imfihlakalo yevangeli. Haleluya. Ngifuna ulalele kuhle uverse 13. Ithi iBhayibhili, kanti lokho okuhle kube yikufa kimi na? Akunjalo. Kodwa ukuze isono sibonakale siyisono, saletha ukufa kimi ngalokho okwakukuhle, ukuze kuthi ngomlayo isono sibe yisono esipheleleyo. Uyayizwa yini indaba la? So madoda, umthetho akusiwo oyenza sibe lesono. Hayi, umthetho uyaveza ukuthi silesono. Umthetho wenza ukuthi mina lawe sazi uhlupho lwethu. So the law is not responsible for our death. Hayi, the law is not responsible for our sins. Hayi madoda, umthetho okwawo yikusivula amehlo, usibonise lokho esiyikho khona. Nxa sengivala bathandekayo, ngoba phela sengivala. Ngifuna ukucina ngesinye isizathu somthetho. Funa ungakukhuthi lokhu, kubambe lokho. Zwana la, uNkulunkulu wanikeza umthetho ukuze thina nxa sesibonile uhlupho lwethu sigijimele kuJesu onguye osindisayo. Uyayizwa yini injongo yomthetho? uNkulunkulu wasinikeza umthetho ukuze sazi uhlupho lwethu, silubone uhlupho lwethu egcekeni. Nxa sesibona uhlupho lwethu sigijimele kuJesu onguye olungisisayo, onguye osindisayo. Yikho kwenye indawo iBhayibhili sithi lona umthetho yisibuko. Umthetho ufana lesibuko. Nxa sifuna ukubona ukuthi sibani, siye emthethweni. So umsebenzi wesibuko, angitsho nxa ufuna ukubona ukuthi unjani, uyaqonda esibukweni, ufike ubone ukuthi ngilenkezampisi, ngilamabhori, ngilomsizi efeyisini, ngilenhlabathi efeyisini, ngimubi efeyisini. So nxa usubonile ukuthi umubi, ngifuna ukukutshela isibuko vele asikuklini. Hayi, ngeke siqale, asikuklini. Futhi isibuko ayisiso esenza ube lakho nokho lakho okubi. Hayi, isibuko sikubonisile ukuthi wena unjani. Futhi asisoze sikukline lanxa ufisa, lanxa ungathatha ifeyisi yakho usondeze eduze lesibuko, awubi muhle. Uyezwa yini? Kodwa okwenzakalayo ukuthi isibuko sikubonisile, sikuncedile ngoba sikubonisile ukuthi udinga amanzi, ufuna ukugezwa. So umsebenzi womthetho. Umthetho vele awukuhlambi. Umthetho uyakubonisa ukuthi wena uyisoni, wena udinga ukugezwa egazini likaJesu. Wena udinga ukuhlanzwa egazini likaJesu. Udinga ukugezisiswa egazini. So bathandekayo, kulohlupho la endabeni yomthetho. Abanye abantu bathi hayi, uPawulu ebandleni laseGalathiya lebandleni laseRoma wayengakhulumi nge-10 commandments.
kule controversy ekhona. Abantu balengozi, abanye balengozi kakhulu, ingozi yokulahlwa ngoba bahlala bedifenda waya lokhu abakufundiswayo, badifenda inkolo yabo, badifenda ichechi yabo. So nxa ungafundisa lanxa indaba uyicacisile ngamavesi, bona badifenda lokhu abakufundiswayo. Uthiwa hayi, uPawuli lapha wayengakhulumi ngemithetho elitshumi, hayi wayekhuluma ngama-ceremonial laws. Zwanini lapha bathandekayo, nxa singavele sithi uPawuli wayekhuluma ngama-ceremonial laws kuphela, engakhulumi ngemithetho elitshumi, sesiyichitha injongo yomthetho kaNkulunkulu. Siyayichitha injongo yomthetho kaNkulunkulu. Uyezwa yini? Ake sibheke uGalatians chapter 3 sizwe injongo yomthetho. Okuliqiniso bathandekayo yikuthi encwadini yonke yaseGalathiya, uPawuli ukhuluma ngemithetho yonke, ama-ceremonial laws lama-moral laws. Nxa ngikhuluma ngama-ceremonial laws, ngikhuluma ngemithetho leyana eyayikhomba kuJesu esiphambanweni, imikhosi. Then nxa ngikhuluma ngama-moral laws, ngiyabe ngikhuluma ngemithetho elitshumi leyana eyabhalwa ezibhebheni zamatshe, yabhalwa ezibhebheni ezimbili. Yonke uPawuli uyayithinta kuGalatians. Kodwa zwana la, nxa sifika kuGalatians chapter 3 verse ngelika-19, uPawuli specifically ukhuluma ngemithetho elitshumi, ama-moral laws. Zwana iBhayibheli lithini? Pho yayiyini ke injongo yomthetho? Wangezelelwa ngenxa yeziphambeko kwaze kwafika inzalo eyayitshiwo yisithembiso. Umthetho wenziwa wasebenza ngezingilosi lomeli. Ana ngiyiphinde ivesi le. uPaul uyabuza uthi pho yayiyini ke injongo yomthetho? Abesesithi yena wengezelelwa ngenxa yeziphambeko kwaze kwafika inzalo eyayitshiwo yisithembiso. Umthetho wenziwa wasebenza ngezingilosi lomeli. Uyayizwa yini indaba la? Ngamanye amazwi uPaul uthi umthetho wangezelelwa, elesilungu lithi lona it was added. Umbuzo uthi wangezelelwa kuphi? uPaul utsho ukuthi umthetho wangezelelwa kusithembiso, wanikezwa isithembiso sesikhona esokuzalwa kukaJesu. Ngamanye amazwi umthetho wanikezwa uJesu engakafiki ukuze usitshengise ukuthi siyizoni ezidinga umsindisi. Ngamanye amazwi the law was given as the forerunner. Umsebenzi wawo kwakuyikuveza ukuthi silohlupho oludinga ukulungisiswa nguJesu ozayo. So kumele nxa uJesu efika umthetho sowenzile umsebenzi wawo kuwe. Zwana uGalatians 3 verse ngelika-21. Uthena kambe lokho umthetho uthi kambe ngalokho umthetho uphambene lezithembiso zikaNkulunkulu na? Akunjalo lakancane, ngoba nxa kwakubekwe umthetho onika ukuphila, ukulunga impela kwakuzavela ngomthetho. Uyayizwa yini indaba la? Then verse 22, kodwa umbhalo uvalele konke ngaphansi kwesono, ukwenzela ukuthi okwakuthenjisiwe kuphiwe ngokukholwa kuJesu Kristu, sokungaphiwa labo abakholwayo. Imnandi indaba endlebeni yesihambi. iBhayibheli imnandi bathandekayo. Verse 23, ukholo lolu lungakabi khona sasiyizibotshwa zomthetho, sivalelwe ukholo olwaluzakuza luze lubonakaliswe. Verse 24, ngakho umthetho waphiwa amandla okusiholela kuKristu ukuba silungisiswe ngokukholwa. Haleluya! Umthetho waphiwa amandla okusiholela kuKristu ukuze silungisiswe ngokukholwa. So umthetho kaNkulunkulu ukukhomba kuJesu ukuze wena uyelungisiswa, not ngokugcina umthetho, kodwa uyelungisiswa ngokukholwa, uyesindiswa ngokukholwa. So umthetho
Umsebenzi wawo ukuthi ukukhombe kuJesu uyelungisiswa ngokukholwa. Ya, verse 25. Khathesi-ke njengoba ukholo selukhona, kasisekho ngaphansi kwamandla omthetho. Haleluya, haleluya. Nxa uPaul esithi yena before this faith came, ukhuluma ngoJesu. Nxa esithi khathesi njengoba ukholo selukhona, ukhuluma ngoJesu osekhona. So ibala elithi faith ku-context yeBhayibhili, ulimi iBhayibhili yabhalwa ngalo litsho uJesu, likhuluma ngoJesu. Haleluya. Madoda, uNkulunkulu wasinikeza umthetho ukuze singazethembi, ya, kodwa sithembe uJesu. So umthetho ulendima enkulu emuntwini. Haleluya. Uyezwa, umthetho ayisiwo wokukusindisa, futhi ayisiwo wokuthi uye ezulwini, ya, futhi ayisiwo wokuthi uprove ngawo ukuthi uthanda uNkulunkulu. Hayi, umthetho ngowokuthi ukukhombe kuJesu. So let's preach the law in its right setting. Uyezwa, asitshumayeleni umthetho ngendlela efaneleyo, siwubeke endaweni yawo, singawuciphuli endaweni yawo, asiwekeleni umthetho wenza umsebenzi wawo. Ya, siyabonga bathandekayo, ngiyanxusa zihlobo ezithandekayo. Esiphambanweni laphaya umsindisi wachitha igazi, lami khona ngagezisiswa. Dumisa yena, woza kulomthombo omnandi, kuwoziphose namhlanje, uhlanjisiswe uphelele, ubusudumisa yena. Woza uzokwenziwa ilunga lombuso, woza uzokwembeswa ukulunga kukaJesu. Woza kuJesu, mhlobo wami othandekayo, ungalenzi iphutha lokuphila impilo engelathemba, uphile impilo engela Jesu. Ya, nxa usancengwa utshelwa ngezulu uJesu esancenga, woza uthethelelwe, ungazenzi izaba, balekela ingozi yokulahlwa, uze ngaphansi kwesiphambano. Nxa uvuma kasikhuleke, baba engcwele, siyabonga. Ya, susambulela imfihlakalo yokusindiswa kwethu. Siyalamukela Nkosi othandekayo. Cela usisindise uma usungakavalwa, singakazunywa yikufa. Bayabuya odadewethu, bayabuya abafowethu, bayabuya okhulu, bayabuya ogogo, bayabuya obaba, bayabuya omama, bayabuya abanabami. Baba engcwele, sicela ukwembesa ukulunga kukaJesu. Sicela ukuphawulwa senziwa amalunga ombuso. Sicela ukwenziwa abantwana bakho ngenkonzo yegazi lakho. Baba engcwele, siyavuma. Akhe enhliziyweni zethu, bamba amatomu empilo zethu, kuthi nxa sesiphila ungaphili thina, kodwa wena ofihlwe enhliziyweni uziphilele, uzenzele umsebenzi wakho. Ngenxa kaJesu siyakhuleka. Amen.